Nafanya diploma in community health nursing because tuko na different types of nursing. Tukaanzisha WhatsApp group, tukangangana, tukaamua kucreate a video, ndio ikakuwa ina trend. Unapata tu mtu mwingine amekutumia kama 200, 300, tukiendelea hivyo. Sasa by then tukianza ilikuwa 120, tukangangana until now tuko 63,000. Mimi nitafurahi sana mkinisaidia ile kidogo uko nayo, hata kama ni 100, 200, hata ukiona unaweza nilipia hiyo imebaki, I really appreciate, nitafurahi sana. Ndakugeithia mwirori wakwa njoke ngunyite ugeni thiini wa tabarĩra itu iria twinayo. Ni Ngugi wa Karanja MC Mũngũi wa Mbale ya Marigũ. Ni mweko wako ni tinabe ku subscribe thiini wa Ngugi wa Karanja MC YouTube channel na kwira ku subscribe utikiri urarithio. No ni njira ĩmwe ya guthinabe na gutunyitira nigetha tabarĩra turakurehera guthinabe kurugisia mukira na njira yerekereire. Gutuika mundu tari tha ndaiguanagira tha. Na tugithio uguo na njira ni tukoretwo twina undu tungenda uthikiririe nigetha umenyo ro ngituteithia nigetha tutegukorwo tukinyitira haria tungihota guteithia. Mandiko no moigaga ati muteithia wa mutheni ni Ngai agwatagia gwatio. No muthu ni kwenda o he ndagika oro ithano tuthikiririe rugano rwi haha no uri ukota gututeithia tuike wa gututeithia. Ndiri iki twina muthuri twina ke haria geithia mwiroreri nigetha akorwo agikumenya. Ngatho muno na ni matogo oiga Ngugi wa Karanja ni gitio kinene gukorwo twi hamwe. Hoine wa umuthi nigetha tukorwo tugitarĩria na twaranangirie na mwiroreri wa Ngugi wa Karanja MC TV. Umuthi twina rugano rwi ha turenda gukorwo ukiruthikiriria ni muno makire twote kurunyitirira na kunyitirira mwene rugano ruru na njira iria uguteithio nayo na ni njui tukirikiriria twarikia maundu maya no tugacoka twike rugano rungi rwa gukwira haria tuhotete gukinya na maundu maria tuhota gukorwo tugitwarithia na mbere. Karibu sana. Tugagucokeria ngatho cia mwanya muno thengi ni tondu wa gwitikira ukorokenia mwe na ithui. Na leo tuko na mgeni ambaye ametutembelea siku ya leo, tutaongea Kiswahili. Ikiwa sio sanifu iko sawa. Salimia yule ambaye anatazama. Okay, habari zenu. Kwa majina ni Salome Mwenje, mwanafunzi kutoka KMTC. Okay, tunashukuru sana. Tugacokia ngatho cia mwanya mwirori wako togu wako ukigwa. Ithuĩ Salome ni personally twina Robert tutimoe no ni haria tuiguite kesi yake na tukaigua ni tugubatara uthikiririe kesi yake na we kuhutia tuike wa gukorwo kimuteithia na njira imwe kana iringi. Ogu tutimoe na ni hindi tugukorwo tukimenya wega na niki tuguthikiriria tondu hena kaundu twatete gwika. Mutungani na Salome Robert. Salome ithuĩ twĩ mĩhang'o-inĩ ĩrĩa tũtindaga ya oro mũthenya. Salome nĩ akorirwo agĩũka wabici-inĩ iria tũkoragwo hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ mĩhang'o-inĩ ya kũharĩria mohoro, agĩũka na fomu ya kũhotithia mbeca na uniform ya KMTC. Nĩ KMTC nĩ mekagĩra uniform teno ĩkĩrĩte. Koguo hĩndĩ ĩrĩa okire tũgĩtuĩka kesi ĩyo nĩ kesi tũkwenda gũthikĩrĩria. Twarĩ na mũrata witũ wĩtagwo Kĩmani Gĩthuku wa KTN na Alice wa Star na andũ angĩ aingĩ. Koguo hĩndĩ ĩrĩa twathikagĩrĩria kesi yake rĩa gĩtũtarĩria ũrĩa akoretwo agĩthoma mĩaka 4 na atigĩtie thikũ nini eke kĩgeranio gĩa kũrĩkĩrĩria tondũ kĩgeranio gĩkiumia tũrorete no balance ĩrĩa arĩ nayo ndangĩahotire gũikarĩra kĩgeranio. Tondũ arĩ na balance ya 120 na ni endekanaga ni thukuru nigetha ĩtĩkĩrio gwĩka kĩgeranio gĩa kũrĩkia mĩaka 4 ambe arihe balance ĩyo. Koguo hĩndĩ ĩrĩa kesi ĩyo yatũkinyire tũgĩcoka tũkĩrora ũyũ nĩwe tũrorete igũrũ atĩ rũciũ nĩ agakorwo agĩteithia mũrwaru handũ. Kesi ĩyo tũkĩigua nĩ kesi tũngĩhota mũndũ anyitĩrĩre harĩa angĩhota na andũ makoretwo makĩnyitangĩrĩra ũguo hapa kule na nĩkĩo rĩu twĩ haha nĩgetha tũhote kuona kana no tũhote kũmũteithia arĩkie bithi akahota gwĩka kĩgeranio. Labda maybe unaweza kukiambia mtazamaji shida yako ilikuwa gani? Ama shida yako sasa ama pengine hata angeanzia atuambie vile alisoma hadi akajipata amefika KMTC Murang'a kwa kifupi. Yeah. Okay, I started schooling mwaka wa 2003 primary class 1 nikamaliza 2010 class 8 in just a public primary school. Nilipata marks 308 but because niliweza kupata pesa nikajoin day school nikaenda 2011 mpaka 2014. Kwa hiyo day school ikaonekana niko na fee balance, ikaonekana ningali 17 years siwezi tafuta hustle ya kuenda kufanya. Nikaamua nikasema wacha nirudi another day school
juu huku niko na balance na siwezi pewa certificate kabla ni clear school fees. Nilikuwa nafanya syllabus, nikaenda nikarudia na secondary school, high school again, nikajaribu. Saa huyo principal akaniambia nilipe only 5,000 ya exam registration juu nimerepeat, na lakini school fees tutaangalia baadaye nikimaliza shule. Ndio nikafanya mtihani huko, nikapata B-, nikakaa nyumbani the whole of 2016, 2017. Sasa ndio nikaambia mzazi, dad, mimi nataka kwenda shule, sijui nitafanya kozi gani. By then I was like just a teacher. Sasa huyo principal tulikuwa tunafunza na yeye secondary school akaniambia, you can either do nursing or you can choose to do teaching like us. Nikamwambia both of them are good for me, but suluhisho nilisema nataka kuwa nurse. So I ended up for nursing. I applied for KMTC in January. Nilikuwa niingie hiyo intake ya March kwenye nilisikia kuna application. Unfortunately sikupata chance. Siku give up, nikasema nitarudia. Wenye wale advertise nitafanya tena, nikakuja nika-apply round 2 in May. So in July nikapata letter, nikaona nimeitwa Murang'a KMTC. Na mimi niko Kakamega Lugari. Sijawahi tembea hata sijui Nairobi ni wapi, nasikia tu jina Nairobi. Sasa nikauliza Murang'a iko wapi, hata sijasikia kaunti kama hiyo sofa. Ndio kuna neighbor akaniambia huko ni kwao, na akaniambia it's a good school, ameishi kuijua. Sasa ndio nika join Murang'a KMTC. Kwanza venye mzazi aliona hiyo school fees, akaona kuna accommodation vitu mingi, akauliza sasa hii nitaweza kweli? Nikamwambia tutaona venye itakuwa. So nika join, nimeng'ang'ana kuanzia hiyo Septemba, mzazi anang'ang'ana na UC KMTC tunahitaji ujilipie rent, ujitafutie food, unasoma, mkikaa kidogo mnasikia mnaenda attachment. Sasa hiyo ulikuwa umelipa nyumba ni 2 weeks only, landlord anakwambia haizurudisha the remaining amount. You have to look again for money, uende bali unaenda uchukue nyumba, unaitishwa plus deposit, the same parent anang'ang'ana tu. Aya, unaambiwa mkienda attachment kama hujalia school fees hauendi, wenzako wanaenda wanakuacha until the time una clear school fees ndio uende. Na sasa hiyo labda unatoka Murang'a unaenda na nyuki, unajibebea vitu unajipeleka, that is another cost. Tumekuwa na hizo challenges tu tuking'ang'ana. So kwa kifupi unaweza sema kwa hiyo miaka 4 ambayo ulikuwa ukisoma KMTC Murang'a haijakuwa safari rahisi? Haijakuwa rahisi kabisa, imekuwa ngumu sana. Sasa umesoma miaka 4 na imefikia wakati unahitajika sasa kufanya mtihani wa mwisho ili umalize kosi yako ya 4 years. Ilifikia vipi ukajipata sasa hauwezi kubalishwa kufanya mtihani kama uko na fees balance? Pengine wakati ulienda kwa ofisi uliambiwa balance yako ni ya pesa ngapi, na kama mwanafunzi ulihisi vipi? Okay, in the month of June ndio nilikuja kutoka attachment, nilikuwa nikaongea na mwalimu akanipatia letter, akaniambia you have a balance of 120,000 and with the college rules you can't do any exam with this balance. You'll be forced to repeat again until the next class comes in, and from there you'll have again to pay another fees adding to this. Ndio nikamwambia mwalimu sasa nitafanya aje? Akaniambia we don't know, wewe mwenyewe utaona venye utafanya. My parents are not employed. Dad kazi yake ilienda chini, nikapenda na ni ushago, kazi ikaenda chini penye COVID ilianza. Sasa ikabidi tu nimeanzisha tu, nikaambia friends mimi niko na shida na fees, let's just try kufika wapi. Tukaanzisha WhatsApp group, tukang'ang'ana, tukaamua ku create a video, ndio ikakuwa ina trend. Unapata tu mtu mwingine amekutumia kama 200, 300, tukiendelea hivyo. Sasa by then tukianza ilikuwa 120, tukang'ang'ana until now tuko 63,000. Maybe unaweza tuambia utaketi kwa mtihani lini? Okay, Ama when are you expected to sit for the exam? Exams on Monday the 16th. We have done our rehearsals today
na even exam card yangu sijapewa, watu wamepewa but imekuwa retained until I clear school fees, na that one has to be done between today and tomorrow because pesa tunapeleka kwa bank on Monday, ndo niamke before 8 nipelekea account na niandikie receipt ndo nikubaliwe kuingia exam room that 8 am. Does it mean that if you do not have that money you are not going to sit for that exam? Yes, without that money sitafanya mtihani, itabidi nimerudi again class ya nyuma which will be next year. Na pia hiyo pesa hauna. Hiyo pesa sina. So ukikosa hiyo pesa urudi class yenye iko nyuma ndio ungoje wakati watamaliza, itakulazimu kulipa school fees kama ile wanalipa ili ungoje wakati utafanya mtihani. Itabidi again I pay that school fees kuongezea kwa yenye niko nayo, of which school fees ni 80,000 per year. Yes. Na pia nahitajika pia kulipa pesa ya exam. Karaja ikiria kireda ati wona kyo kinene ni atiriri maita maingĩ nĩ tugaga nĩ tũragorwo nĩ kũrĩte cia cigoro cigĩteithia na cikĩheanwo kwĩ andũ arĩa mena mathĩna. Bibi no twambe tũrie Salome kana hihi kwao Lugari constituency kana nĩ arĩa ageria ku apply bursary tondũ nĩ gũkoragwo na bursary. Pengine Salome, kwa miaka 4 umekuwa ukisoma, have you ever tried to apply for bursary of money from your area of constituency? Yeah, since first year before I joined nilimpigia MP kamwambia I'm joining, akaniambia we will see. Then I have been applying for bursaries all those years. Kukitokea chance I apply but never got any of them until Na nimekuwa nikipay school fees for the last 4 years. Okay, kama first year ile ya kujoin mzazi akalipa ilikuwa tunalipa 42,000, then the remaining balance tuka apply for help. So help ikikuja inalipa only 39,000 na you are only required to apply a maximum of 3 times, of which inakuja 39, which means inakulipia half, then half of it you have to look for it. Yes. Kwa sasa maybe sasa uko na shida kama ya pesa ngapi sasa? For now school fees ni 63,000 ninataka, na still ninataka rent. Landlord hata jana ameniuliza, nikamwambia ngoje kwanza. Nikamwambia ngoje ni clear school fees, mtihani ndio ya maana sasa hivi kushinda rent. Sasa hivi maybe tukipata 63,000 na uweze kuclear, kuna pesa nyingine inahitajika kama wakati umefanya mtihani, pengine kuna mahali unatakiwa kufanya kitu kingine kama ni practicals, kuna pesa nyingine inahitajika. Okay, tukimaliza hii mtihani ya college final in November, tuko na mtihani ya license. Sasa ndio nikuwe authorized as a nurse, lazima nikuwe na license. Na hiyo mtihani huwa tunalipia 20,000 na sasa due to COVID inafanywa online, so you have to look for your own laptop. Na hiyo training ya hiyo kufanya na laptop, because sio kila mtu ako sawa internet, tunahitaji kuanza, tutafanya first trial ya exam in around the end of September, second one in October, ndio tufanye mtihani ya license around November there. Karaja no tugia kiriri no igwa kesi yo na maybe una tutana ikatini tukumnia gutafadhaliria kwa siri areka tumenye in details ni agwe katia ederia kesi no yo kireka na twamenyire ri no igwa turari na balance ya 120 na thaisi tigarite 63,000 ko no twabe tucokie ngatho kurere makoretwo makimutumira kindu kinini wa mere wa igana wa ngiri imwe to ni njuyo na twa post nginya Facebook na kundu gutiganite ni twote tugure is almost 60,000 ko thaisi turetha 63,000 na no igwa ndarehite rent no igwa ni oretio na no agucoka abatare ngiri 20 cia kurihira kigeranio kia license na tumaundu tungi 1 2 3. Pengine Salome, unaweza tuambia kwa yule ambaye anatazama course ambayo unafanya juu unajua sasa sisi tukiona mtu anasomea KMTC sisi tunajua ni daktari, tunajuaga ni daktari wa kuchinja watu. Okay, nafanya diploma in community health nursing because tuko na different types of nursing. Kuna wale wanafanya nutritional nursing, kuna wale au ni wenye wanafunza watu about diet mostly na manage vitu kama diabetes, kuambia about their nutrition. Alafu kuna wale wa mental health and psychiatric nursing. Hawa nao wana deal na watu wako na shida kiakili, wenye wako psychologically challenged, they deal with those ones.
alafu sisi sasa wa community health nursing tunafanya general nursing. Hizi wards zote mkienda mkitupata every ward tuko huko. Clinics za watoto ni sisi tuko huko most of us. Then ukiangalia maternity sasa, maternity ni kama our area of speciality. Huko ndio tuna deal nayo most. So wakati mama ameenda kujifungua Luciano wakoro kigwana otugo turakorwo tukiaria mwirori-ini ati Salome ithuĩ na tutimoĩ by the way tutimoĩ onake onangiũrio kana nĩ atũĩ ndangiuga nĩ atũĩ so nĩ tũrabatara kũmũteithĩrĩria nĩgetha rũciũ nĩ ũkamũkora thĩinĩ wa wodi na akorwo agĩthondeka kana rĩngĩ ũthiĩ kũheo mwana kana rĩngĩ sister yaku kana mũndũ wanyu. Koguo Salome nĩ ũngĩkora thĩinĩ wa wadi ona atuĩke gũteithĩrĩria na hĩndĩ ĩrĩa kesi ĩno yatũkorire rĩ twĩrire Salome tũkũgeria kũmũnyitĩrĩra ũrĩa tũngĩhota ti tondũ wa anything else nĩgetha nake rũciũ rũngĩ rĩ hĩndĩ ĩrĩa agakorwo nĩ arĩkia gũthoma na nĩ anjia kũruta wĩra rĩ angĩthiĩ mũndũ wĩna thĩna kana mũndũ mũrwaru athiĩ amũkore rĩ nake akaririkana ũrĩa ateithio amũteithie tondũ ũguo rĩu nĩguo andũ mathiaga mateithanĩtie so tũramũnyitĩrĩra nĩgetha nake akahota gũteithia mũndũ tondũ rĩu korwo no aremwo gwĩka mathomo ma kĩgeranio gĩake aremwo gũtwarithia na mbere mathomo rĩ ucio nĩ ndagĩtarĩ ũmwe twakorwo tũkĩaga kana akĩaga gũkinyanĩria kĩroto gĩake koguo nĩ hagĩa na ũpungufu hĩndĩ ĩrĩa kũrarutwo wĩra kũrĩa thĩinĩ wa thibitarĩ. Yes. Otugo tũraiga nĩ atĩ rĩmwe thĩna nĩ mũru mũno atĩ no ũtũme kĩroto kĩa mũirĩtu ta ũyũ gĩtuĩke gĩa kũhotoma tondũ ndarĩ na mbeca ũtũũro wake ũtuĩke wa kũrũgama. Na nĩkĩo tũragũthiĩ na njĩra yothe ĩrĩa ũngĩhota gũkũigua o ũguo tũtamũĩ ũtuĩke wa gũkorwo ũkĩmũteithia nĩgetha akorwo agĩthoma na arĩkia gũthoma no ahote gũteithia andũ ao na ahote gũteithia andũ angĩ mũno nĩgetha ũtũũro wake ũtuĩke wa gũkorwo ũgĩkinyĩra. Koguo Salome, maybe tungekupatia nafasi maybe uongee na yule ambaye anakutazama, ask for help from them. Watakusaidia, najua ni watu wazuri, waambie wakusaidie, na pia ni vizuri pia wape namba yako ndio sasa wakituma hizo pesa wajua natuma wapi. Okay, mimi nitafurahi sana mkinisaidia ile kidogo uko nayo, hata kama ni 100, 200, hata ukiona unaweza nilipia hiyo imebaki, I really appreciate. Nitafurahi sana because it's yani si feel poa nimesoma hii miaka yote alafu nikose kufanya exam, alafu pia ile kuzoeana na classmates, you know, tumezoea kutoka first year tunajuana, lakini kurudi nyuma nikae another class again, I feel poa. Tunataka tu nisaidike nifanye mtihani ndio pia mimi in life when I get somebody in such a situation nitakuwa najua hiyo pain and I'll be able to assist them. Pia namba yako mtu anaweza taka kukusupport ama hata kukupigia simu kukuuliza inquire about the balance, namba yenye anaweza kupata nayo ni gani? Okay, namba yangu ya simu ni 0743 449 040. Rudia tena ndio wajue vizuri. 0743 449 040. Na mtu akikutumia itatoa jina gani? Jina itakuja Salome Omtoko, na ukituma through bank inakuletea Salome Mwenje Omtoko. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa sababu najua utasaidika, na siku ya Monday najua wewe utaketi utafanya mtihani. Kwa hivyo mwiroreri wako togu wako ukigwa githodi mone gitutengeragia, lakini tunajua ya kwamba utasamsaidia ama ni aje. Mari gini geta turekereria. Thank you muno mwiroreri, na tukirikiria no tukwihoire na gitio. Kiria kinini ukuona gutire kisiragwo Kenya na Kenya cianagira nda. Just this, that's something that you will have. Ile kidogo utapata, ukipata 100, if you get 200, if you get 1000, kiria kinini ukuona, let's support Salome ndio aweze kufanya mtihani. Can you imagine amesoma for 4 years, sasa amebakisha siku 2 ama siku 3 ili afanye mtihani. Wengine wote wamepewa exam cards, hajapata because of the balance of 60,000. We can do it, we can make it. Kugikaraja MCTV subscribers and friends, let's come through. Nitunyitanei, at least tukaugaga ati ndagitari umwe ni twamuteithire, ni twamunyitire nigetha nake in future hindi ria agakorwo akiruta wira, mundu uri ugathie na thina ni akaririkana uria twamunyitirire nake akorwo ari uteithio, ti kuri we na ti kuri nie, ni kuri the whole society around the world.
kuma kwa Gogo wa Karanja TV tugakwihoya reke tumunyitirire namba-inĩ ĩyo atuhe ya thimũ kĩrĩa kĩnini ũkuona na no tũgũcoka tucoke nĩgetha tukwĩre ũrĩa twahota gwĩka. Thank you. Twagũcokeria ngatho cia mwanya mũno na njũĩ nĩ wakorwo ũkĩigua ihoya rĩu na tũhoe Ngai mũno atũteithie na atũheragie mathĩna mangĩ tondũ tiga nĩ thĩna atũtingĩrĩ haha ũguo na Salome nĩ arabatara ũteithio witũ. Na nĩ mwĩhoko wakwa atĩ no ũrathiĩ na mbere kũgũ-subscribe. Ĩyo no njĩra ĩmwe ya kũnyitĩra channel ĩno nĩgetha ĩtuĩke ũteithio kũrĩ andũ arĩa angĩ. Nĩ na mbere kũgũ-subscribe nĩgetha gũtigĩrĩra nĩ wakorwo ũkĩamũkĩra tabarĩra tũrathiĩ na mbere gũtũkũrehera. Ũnginya hĩndĩ twakorwo tũgĩtũngana rĩngĩ, thiĩ na wega, raria thayũ, itigĩrĩria andũ makonana. Nĩ Njogu wa Karanja MC, mũmbi wa mbere ya Marigũ. Thiĩ na mbere na gũ-subscribe. Thank you.